Apaya di nakun kayat hasumbatan adtoy ti anak mo adda aktoy denam amang buybuya dagiti agarubos anapait nasaem aluluam. Apay analamis dayta bibig ket nakula apan dayta matang ket barati agek mo jakban mariknan ay nanangku di nakad panawan tuaan alide makandela ken sabsabong naduma-duma dinted daken kananangku anay arkus inyabay taken ka sinapsapul kananangku ket itan tanasapulan ka may sakameten abang kay saan kan makarik sa emde tuy puso iiliw kuken ka ket itan awan kantun ditoy denna Diyos ko apaya kastoy ditem nga impatum kanyak adusa anyan anak sa MT maulila iti maudi ngayon kaimban ka sakbay ama uyos day tabiak anak ko umay katoy den nakit di mudem dagitoy balikas agsingsing pet ka anak ko no awa naktun ditoy abiyag pagkawanen anak ko tiamin nagbid duta siya rubos taluluam idi matanak nanangku apaya pinana